ni saa cia bilingi wa mauvo. Musiaisia ninawikwatio kana ni watindanesa vonde vala watindila wa kwambililia wa umonde matukweli mwaini wakeli mwakani wangilile miongweli na dhandatu na indi otono na kwathie nekana kuma muthenyani wa umonde kwithe watu ikwetia mauvo mwendoni wa saa umwe wa ungamaki na saa itatu sia ungamaki no tisa umwe na nusu kana saa itatu na nusu otondo tuna kwetia vau mbeni ni saa itatu sia wiyo na ani ya mwekatu wa mauvo tukumbanisye okwokuli. Ala tukumbanisye ni vamwe na David Maraga kukwata mbawukani wangaliko ya uliku imawisa mavolisi alame ovithukia ene nthi na atongoi. President Ruto kutetea serikali yake maunduni makisomwa iweta uvalukuta umani tena serikali mbituku. Serikali ya Masaku kumya ukani ukuyalame ulinda mitao ya kiwu kithuku na kuicha kikokula kutailite. Naene nthi matulimani na kiteta kisaumbo ni kwenda muvia wa KWS uvetange nyamuila ikumanya masi isioni sio. bilingi wa mauvo. Nina udhocha tukwatiania ngina muthia ikulyo yitu kiwiyoni cha umonde tukulia nukwitikilana na President William Ruto kana aendeye na kwailia kisomo kila ukuweta tachatulonganilwe ni serikali mbituku. We nukwitikilana na President William Ruto kana aendeye na kwailia kisomo kila ukuweta tachatulonganilwe ni serikali mbituku. Tunengelelio usungi waku waji kana ye na uwelesi waku ondo umwana masitwa maku na vala uende na kwiloela uwe kwislaili tetu kenda mwitano kana mitandao nitu ya mekumukanili na ngwithi wa ndikunikila mawoni maku tuende yete na vilingi wa mauvo. Nye nita wa Robert Mutuku na Keteresia Mwende tuwalila mauvo kwanzia ya meko. Na tuyambia mauvo maitoni kana mutongoi wa chama cha United Green Movement na ula utangasite kukitia kivela cha usumbe unyuvanini munene wa mwaka tuendete David Maraga ni wakwata mbau itambia ya tongo ya langi ngalikoni ya olei ya kumya ukanyo kwe maovisa mavolisi alame utomewa ni atongo ikonya masia amwemo musilio munene wa makuani watene ni wawetakana nukukwata mbau notice ila inanengiwe inspector munene wa volisi Douglas Kanja ya kutwa isia maandamano wa Kenya yonde kethiwa muvea wake nduyosa matambia kana nduyosa ya matambia ala mailite yolo wa maovisa asu na mboleli ila ikutomewa kuete ithoko Angelina Muse na mauvo. David Maraga na ulo kwithwa yukitia kivila cha president usakwani ni munene wa mwaka wangilili miongoli na muonza ni wawetakana nuku kwa tamba muvango wangaliko yangwate neoliwa kutoa isi ya maandamano edhiwa mavisa alama muwithukeiye Rigathi Gachagua kanisa ngaliko sia Nyeri mayiviki ya kuose wa matambia alama ilite. I support fully those demonstrations. We can't have churches being tear gassed. Watu wanaenda kanisani kuomba. Waislamu munaenda msikitini kuomba. Alafu mnatupiwa tear gas. Hata kama iko mtu ambaye hamupendani naye ameingia huko kwa ajili ya wale ambao wako huko. You are supposed to be restrained. Even I am sure even the policemen are trained that if you have to use your firearm and the person against whom you want to use your firearm is in the middle of other people, you don't shoot. You don't shoot. Nukuwetakana ni weyumete kuthukuma na ndongo ila si yumete kukitana na ulusani na utongo utailetewa kutumia vinya na kumavinyi ya NNV. Tunapigania, tunataka kuondoa Ruto. Wale ambao wanataka tuungane pamoja, tunataka kuungana na wale ambao kwanza kabisa wanataka kumaliza ufisadi, wizi wa mali ya nchi. Wale ambao wanapigania hiyo tuko pamoja. Na wale ambao wanasema ile tunaita impunity ati mtu mkubwa hawezi kuchukuliwa kotini au nini, tumalize na hiyo. Uo kakavindani kala chama kicha United Green Movement Party chambe CSS ya kuthioka county ni sionthe miongwana na mwanza kumathuthia NNV kuyandikithia tako ni makura. Register so that 2027 you have a voting card. Hiyo ndio njia peke yake unaweza
kusikikwa. Sababu Kenya inataka kila mtu apige kura. Vile mambo inaenda, kama unaacha ya kuwa na change, lazima uwe na kura. Ndio upige kura kwa wale ambao unaona wataleta ile change ambayo inatakikana. Kila mtu ajisajilishe, tusafishe Kenya. Kenya iwe ni nchi ya kufuatia ukatiba. Kwa sababu kila mtu akifuatia ukatiba, watoto wataenda shule, tutakuwa na mambo shwari mahospitali, tutakuwa na mambo shwari biashara, na watu wa Mombasa hawatakuwa wanahangaika. Yumaraga ni wawe tikanasa kuwata president akokitia kunewa ndaya kwa katiba kandi ya Kenya ovomo na kumyukili ndi ya Kenya undu violate. We're going to do this across the 47 counties, and we would like to encourage all the young people and any other Kenyan who hasn't registered for to vote as in the next election to come out in large number and register. Na kwa sasa hivi tunasema tunahitaji mtu ambaye ana uadilifu, ambaye anafuatilia katiba. Kwa hivyo mjitokeze na mchukue kura, na mkishachukua kura, siku ya kupiga kura msikae nyumbani na kura yenu, kwa sababu haitawasaidia. Kwa vijana tukiwachia watu wengine waweze kututawala wanavyotaka, hatutafikia lengo letu kama vijana na nchi yetu haitakuwa. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. President William Ruto ni watetea serikali yake kwa kila aingemethi utwa maiweta tauvaluku munene muveani wa kisomo aiweta kana serikali yake yende kutongia na kwa ilia kula kwa nangiwe ni serikali mbetoku. Eni na kiwanzani cha Jomo Kenyatta kila kimambo leo kuya kaunti ya Kisumu sisoni ya kunenga muikailovia kuisila walanyo wa nyota. President Ruto waweta tawende kuikilovia mbingi muveani wa kisomo ni kana kwa ilia oni wa ndia Kenya. Beni Musau nukueleza. Wapi mbele ya rais wewe? President William Ruto ni watetea mawali ukundini wa muvea wa kisomo aiweta serikali yake tayende na utongi ya uvalukula unethito muveani. Pale nyuma masomo ilikuwa na matatizo. 2022 capitation ilikuwa chini, walimu walikuwa hawatoshi, pesa ya kusomesha watoto wetu ilikuwa haitoshi, hata program ya university ilikuwa karibu inasambaratika. Lakini kwa kutambua umuhimu wa vijana, we fixed the education program that was broken. Amoso ujadurua untie ainene akuya kauntini ya Kisumu. Ruto amaweta andoma muikata maudhui wa nthi na kisomo ni chavata ndini wa kumakwatilila aiweta serikali yake tainengere kisomo uito. Because we value the young people of our nation, because the young people of our nation, they have rejected stale tribal arithmetic in our politics. They have rejected matters to do with leadership that is backward. They have rejected all the things that are recycled slogans. They have also rejected backward leadership. We want to tell you, you have an opportunity to be part of the transformation of Kenya. We have hired 100,000 teachers to fix the challenge of teacher shortage that you left behind. Number 3, we have added more money for universities and TVETs to fix the problem of insolvency that was there in our universities. So we want to tell the rudderless, the leaderless, the agendaless, the planless opposition that you are an opposition without alternative. President Ruto ingine watu la serikali mbetoku aiweta tayaina uvaluku maondoni ma kisomo abala wongela kuweta kwa vinde yambe serikali yake taithi to ile chailovia sia maskulu mbewa manyiwa kulivoti maskulu ni. Mimi naona viongozi wengine wanasema mambo mengi, wanajaribu kutupatia lecture ya mambo ya education system. We want to tell them we are fixing your mess. You messed the education system. There were no teachers in class. There was inadequate capitation. There was no enough money for universities and TVETs
21 universities were facing closure because of insolvency. Please spare us your pontification. Spare us the lectures you are lecturing us. We are simply fixing your mess. Today, we have more money going to capitation. This month, money for capitation was in school before students go to school, because education is important and it is the greatest empowerment we can give to our children. Watu wote wa Kisumu dala hapa, asanteni sana. Vilingi wa Maovo Mutongoi TV, nyinitawa Ben Masau. We nuitikilana na president kana nuende na kwa ilia kisomo tunangelelewa ni waku kwesela ili reto kenda imu itano na ningu kunikela uoni waku tuisonga na mbe ni kana zama ye mwanya ya kudhuima adhukomi na wolotani mbungeni ya kaunti ya Makueni ni atwai siasikalo siye mwanya kudhuima ndwadato alama baniwe kuzusia miana zamani ya waandikani kaunti ni su ya Makueni kana County Public Service Board na mundu mwe ula wolotetwe kuzusia yanya zamani ya kinandu cha kudhandasia NND kiukwati kaunti nesu atatu ni bamwena Josephine Mbenye Mwau, Deborah Mutheu Chalo na Zebedi Mwandi balanake ana Kalondu choya wathianwa kuzusia mwanya zamani nesu ya kudhandasia NND kiukwati Mulei Mulinge na ilivoti. Mutheu Chalo having been nominated for appointment to serve as Ayete tembe wanzamani Deborah Mutheu Chalo lani muolotete kususia mwana zamani ya waandikani ya Makueni County Public Service Board. Na watakana idhono kuwata mwana wake kia kithitana na nzamani kuikitha nzamani athukumaite ulikilwa indi ya mavata mamwenendo wa Makueni mbem. To what extent is the County Public Service Board independent from interference? Independent but not independent too in terms of operations or interference? Yes, my question? Yes. The extent to which the County Public Service Board is independent from interference, given that it has to report to a higher authority, right? Yes. Thank you. Number one, the County Public Service Board must be independent. Why? It is a body corporate which is independent. And the factors that contribute to its independence is number one, it has to be autonomous in its decision making. Yes. Such that whatever decision it is taking, it is purely based on the public interest and not the oversight authority or the other authorities rather. So that is decision making. Number two, financial autonomy in terms of it runs its own budget. And therefore, you see, that is one of the factors that contribute to its independence, so that it is not told, if you don't do this, we are going to disperse resources. So it has a financial independence. Deborah nekatoa memba tatu la masako kwa mbele ya nzamani ya wolota nekusa chemiana tatu nzamani ya County Public Service Board na Josephine Mwau na Zebedi Mwandi. Miandelena ati wawasi tunaivenda udhukumianza mangu ya uandikane kudhala na ndoratu la masa kutu kususemia ye. Kwa makufiki wengole siendeka sesoni ya kudhui mailaja endeye matukwana mamoyo kumino mwaka muvitu. Balano mwene kivila ewe ka Benjamin Kioko Kilo Kasamba wa viti sesoni yeu ena memba ungio mwem. For the county government to achieve the priorities which it has set in the CIDP and into annual development plans, into the budget, it requires human resource to achieve this. And the county public service board is the one tasked with the human resource function, overseeing strategic direction, policy, governance of the public service. So, in that case, then, I would say that one of the key things which I will ensure is to ensure that there is alignment of the public service to the priorities which have been set in the county integrated development plans.
kavinani akunza maini athuima Dr. Anna Kalondu Choya kusija mwana kamitini ya County Empowerment Fund ula utheto imo theiva la yunza mai ya mbunge ikwikalandhe kuandika levoti ya mwana ya kuvitukithia kana kuvalo chandu nambe wa kumitunga kukava governor wa executive kwa withia wa kithito cha ofisi. Mutongo TV kuma wote kaunti ya Makueni Nyenito wa Mulei Mulingam. Serikali ya kaunti ya Masako ni yaumya ukanyo kana ni kumosea matambia momo makimeo enende alamethitwe na mutua wa kuvinga mitau ya kuvitia kiguki na kiko na ingi kuicha kiko kundukula kutailite uni kwenana na ofisa ula ungamite musuva wa Masako Juda Mumo ula umbula kana venende methitwe mailinda mitau ya kuvitu cha kiguki na kutuma maudhuluko maendea na kuthuka. Daniel Mwangala nukueleze. Juda Mumo nolani ofisa ula ungame musuva wa Masako ilisekana yuni metha maimose ya matambio enende alame ulinda mitau ya vitu cha kiguki cha sewage na weta kana siko ta isu se ulija kiko mitau nesu ya sewage nesu sende kuongelela vanene thino yu wa mitau ino kuvinga omunthi ni ndambukani cia kwa cia ya undu wende na bika kisio kiki tawa kwa Mbalu kila ki village ya Kariobangi nitoka twethia tutembete nitwethia siwa mbuthuku kana na thina na ninosa initiative na kunia nene nandu nikana nene nandu ma water sewerage nikana wisethia ni moka masisie sewerage isu wisethia ni alindwa nundu ni etete thina kisio niki andu akitumi kiu na nena na NND maikainda vie na sewerage ila cia serikali tafadhali nitwethia kwa andu malikao kuma makekio mabia nikana wisethia siwa isu ni cietha na thina nikindu chikite kisio muno nundu siwa ila ya mina kwanangika ni eta sabotage kana ikaete thina nundu wa mawau kwa utu kule kwa ndaya ando la mekala wa kisio niki tukushirikiane pamoja kana wisethia siwa ini cia thoko kwanza ila elite wevindani yunu wende na ukuli na mwathukumia na mathukuma muveani usu maike kuthukuma na kikono na weta itavya mamethi maitumia nzia cia mukato na kuendea na ulinda mitao isu nikenda meyose ilovia na hizo ta serikali nitio kwata mbau residents ya Kariobangi na Masako municipality bala yabika yonde nikana wisethia siwa nisia ila aisia sewa kwanza ila ilite wisethia kalima ma municipality ya Masako nimekala kwa nzia ya pandu batheu kundukula kutheu na kwailu kitumi kiu ni ngunene na nduma environment na nitwa bikia ku make sure kana akalima municipality ya Masako nimetha mekalite pandu batheu nimulikana kana nitwende na Odhesia town na twende na Odhesia town as we speak masoko maito yuni matheu nitwende na Odhesia kila soko katika municipality ya Masako na nundu akitumi kiu tekule kwa ndaya andu ame undili na sewerage tafadhali athukumi ma sewerage tafadhali temukule kwa ndaya mwithe mwi Anson twiba nitwamanya kana ene ni maete complain kana pe athukumi wamwe meulika makeka sindu itenze okethia siwa ini ni cia na thina ni kana metwe tafadhali tai muthukumi wa serikali we muipe na we mwandike kila ki maana ni kuthukuma rola wa ilite ni kana okethia area yaku ni etha kana ngalikwela ungamire ni etha mbailu tikwenda mituo ya muthukumi wa serikali ambe ulika kwete sindu ita ilite anengi kiu we wakwa tu muthukumi wa serikali uiko na sindu ita ilite nikana wisethia ni weka sabotage tafadhali ta municipality ya Masako na tani manager municipality ya Masako ninengeto ma date ni excellency the governor governor wa Vinya Ndeti tafadhali kindu kiu ndio kwa sa atoa na tika tidil na kunundu tikwenda muthukumi ukuthukuma wa undu batailite tafadhali wafanyikazi tuwe watu ambao wanawajibika kwa kazi zetu. Daniel Mwangala, Mutongo TV, kuva kwa Mbalu, Kariobangi, kauntini ya Masako. Atongoi vamwe na ateti kuma wodini ya Tulimani na ya Kiteta Kisau sub-county ya Mboni county ya Makueni ni matula mote serikali ya Musumbi William Ruto vamwe na muvea wa kusovea nyamusi ya kithekani KWS kwa kila maweta takunai cha nyamusi ya kithekani sionesio atongo ya meweta nyamuisi thitwe si muisio monene muno kwa ndithia yo
matunda o vamwana liu miundani na valame kutetakana ene nthi mayisa kuwevwa evindani zila indo sio sialika ni mbiti kana kwanangwa liu ni ntheu na valamenda KWS ivetangenya muisu isioni sio. Titus Makau ena mauvo. Chalo mumo na ulani MCA wa wodi ya Tulimani ainene achathini kimo cha mathiko kalawane niwaweta ene nthi kwithwa maina mawe muno ni mbiti ila iko wambui na malondu o vamwe na ntheu na ndu ila ciithitwe ihilika miundani ya ene nthi na kwananga kinini kila metele guketha vala ukumokolia Musumbe William Ruto ametane. Na wale ambao watamfikia wa huku kwetu Tulimani wamwambie badala ya kutuletea fisi, kutuletea ntheu zitaona kizungu na nini, atume watu wakuje wachukue hizo vitu zao waende nazo. Tanamu ya ziata, there's a lot of ntheu here. Kuna a lot of ntheu, in fact ziko na tag, they are marked, right? Si ndio? Alama abati huo, kui ntheu kana kui ntheu. Kasongo ese kanada kesie. Wanacheo? It is rumored and it's not me ni hao watu wangu wanasema. Gavana ni watu naingie mbeu na wale wasongo watu mandu ya kuja achukue hizi vitu. Yaani badala ya kututakia mazuri anatuletea fisi, ndu, ntheu, saitani ya shindo. Stephen Mukonza Mbolonzi na ula wisikieta wa masaa ainene ochathini kingi cha mathiko kakuswe niwaweta kisio chota kina mbiti mbingi aiweta kana mbiti ini kuyambui na malondu aiweta indo ina ila ene nthi methitwa makithia ni kana imetane nundu wa visi wa sukulu ni kulika ni mbiti na vala waweta evindani ila ene nthi mae wa indo siota matesa kwibwa ayenda mawisa ma KWS kuka kisio ni kikumantha na mui aiweta kana ene nthi nimekwiyumilia kumatethesya ni kana elieno ina mbiti nyingi muno na yuje na mbiti nyingi muno andu mangemu meuka mbuyi yakuyaiwa mbuyi wa ilotho unate kumize mwana pisi meuka ilondu yakuyaiwa pandu baitha andu asuba andu ba umanda mwana moke ba masi muthena munamena mwana andu te 10 na kindu mama ndiwe mwana ona atumia atakwa tukamandhi githeka ila ndungu timandhe mbiti makoka ambu yowa na ila chowa iwe last year maeza kuiba na yude kenda nundu be vununu sikwithwa kana andu amange munye meme ulekanja mbiti ku mbati meme ulekanja mbiti matutabye meokendi tikamandhe mbiti mbiti singe pie kuwethi andu maikoma na mbui sia andu inaiwe baba andu bambu Yesu musia Yesu kosa akatwaya mwana skulu akata ai mbuizu iliwa ila sia iwe last year ona yo yaibwa wa meta poka mundu umena keletu wemini andu ma wodi like mandi kitandweli uzuti kolokolo no muamwanio. Ripoti ya Bilingi wa Maua kuma Mbone kauntini ya Makueni. Titus Makau. Na indi musiaisia ikulu yitu muthenyani wa umundi ti ukulia no kutikalana na President William Ruto kana aende na kwailia kisomo kila ukuweta tachatulonganilwe ni serikali mbetuku na indi niona mundu kwasia eto wa Mwikali Priska asia wa Ruto ni ugongo kisomo yu kiyulu vandu kitavika vaitonyeka nae ke ukwatania alimu na asiei vaika na kathi grade 10 na ilovia sithi wa ngili miongweli na thamthatu na ni anduani ni Kenya mena musala usu ongeka asieta wa Kennedy Ndemwa kuma Kateve Mombone North asiaisu ya Ruto ni propaganda ya kumanda kura sia mwaka wa ngili miongola mwonza ateo nukwetikila na kende na propaganda isu ateo amanekana ni one term na India sia one term imanisha we are not taking any mistake usuni woni wake na indi ungia sia serikali ya Musumbi Ruto niyo serikali la ndokubyo ya aidhiwa kubetuka serikali ilambituku kwao yesi angalama amikalile yulu owani kutekwanyala kwandu na undikiteta mwingi kaba Dr. Kalonzo for President 2027 ya seneta wa Peter Mboya kuma Kalongo Kilungu wena kuya siata ukadhivasa etu sio kabeti. Wene wete ulu
wa Mumbuni Technical Training College na ila nimbandikithie ni uvungu wa serikali wa TVET oyu memumanithia kana kusana kwa amaniwa mwakani wa ngili ile na miongo ile na thandatu yu ni kuende twina courses ya diploma ondumina certificate na artisan courses kwa ala maminite grade 9 kwa V yani muvuko wako. Twina courses dini wa ufundi ni mechanics, welding, electrical, electronics, carpentry, plumbing, dressmaking, hairdressing, beauty therapy ondo umwe na masonry. Twina catering, hotel management ondo umwe na tourism. Maondo ni mabiashara ni business administration, information technology kana IT, secretarial ondo umwe na computer studies. Uteleba ni ngali nene na nini bodaboda ondo umwe na tuk-tuk. Mitiani ni kuma National Industrial Training Authority isuni nita ondo umwe na City and Guilds kuma UK NEC ondo umwe na NTSA oingi nitutethea amaniwa maitu kumandha mawia tunanomba asia ukoma kwa amaniwa maitu na oingi mbongeni ile ni Masaku ondo umwe na Makindu kwa uvumbi yanke tuvikie kusila kukuna simu kana okutuma utumani isuni SMS kusila noti muonza ile itatu muonza thandatu kenda itano isuni 0723 376695 noti muonza itatu ile noti itano kenda imwe thandatu isuni 0733 205916 notu sisie kusila website isuni www.mumbuniengineeringcollege.ac.ke Mumbuni Technical Training College vala kisomo tatinikie Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wamwe Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bawikala wakwambele ile matuko ile mwi wa kele tu Makindu Sky Go Shops kungedhanisia na Mumbuni Driving School kuthangiana na Total Petrol Station wa kele matuko watatu kathonzweni Wind Shakers itina Wangomene Hotel luka namba 3 kungedhanisia na Kilome Hotel wakatatu matuko wana tu matiliku Chambio Inn kwa kingote matanisioni machangwa si na Kilili wakana matuko watano tu Mombasa Changa Mwangomo Plaza kati wa Cooperative Bank na KCB Bank oingi wakana usuma matuko watano tu Mali Bus Park nduko na memongo thandatu kenda itina wanaekana booking office wakatana matuko thandatu wote katika watazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti ulikiloni Wamboka na wathandatu matuko monza tu Ikambuti na Wakanzi Supermarket kungedhanisia na Blessed Kanani Hotel oingi wathandatu usuma matuko monza tu Mutomoseja Modha itina wa Frajan Supermarket kwa maobombe yange tuthoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile imona noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imonoti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ninze venzao wasya ni mweu Mutongoi ye Mutongoi TV ondo umwe na Mutongoi FM tuikukia na ikinya yenge ilungu mbailu ilungu sielato na wasya ni mawasya makuendesya oh yes kisese cha Mutongoi FM tuikila vando ukamba Masako Kitui tutukwatia kwislaia na imwe na itatu katono itatu FM na oingi makweni na mawethi luluko tutukwatia kwesila yana imwe katono ile FM nkalikosia Voi nginya Mombasa kiwoni ni yana imwe na ile katono kenda FM Mutongoi TV tutukwatia kwesila Pang ondo umwe na Signet Mutongoi ngwatanio ya Mukamba. Sukulu wa Uwezo College ni beyond training, yani nimbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maitu ni ataalamu makuwea siana na kusiuivya undu wa kwitha matona kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa kumina masomo. Tena kisomo cha matuku acha distance learning, yani mwana akasoma eva hasa na kila kingi cha face to face kana mwana akasoma ya sukulu. Uwezo College titha na kosi ila mwana utakosa wiyata, fashion
fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivia ya kisomo va Kenyatta, TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC. Ikwatie Ivuso OU kwa kukuna simu nambani ino 0724 390 322. Kana wiyete maofisini maitu alame KIE building Masaku va industrial area. Kana uke maofisini maitu alame kung'ethanisia na Machakos Golf Club. Lika mutandaoni witu ulani www.uwezocollege.ac.ke. Intake ya mwaka wa 2026 ni yendeje. Uwezo College, beyond training. Ni naudho cha ingi tuendeye na ukumanithia mwene kivila wa muika ngwatanioni ya muika ya mwingi Gen Z Revolution George Musyoka ni watu la mote atongoi na muvea wa usisei lembetani ya mwingi kwa kila ukuweta ta ulelete muno kukutana na utumi mudhuku wa ndawasi ya kumila kisioni kiu. Ainena na vilingu wa mauvo George Musyoka ni waweta utumi wa ndawa siya kumila ta wodhothete vanene kwa nangika kwa amuika Osea Kimanzi nukueleze. Ainena na vilingi wa mauvo George Musyoka eweta utumi wa ndawa cia kumila ilemetani ya mwingi tawothothete vanene kuvalana kwa mathayo ma muika aitula muti muvia wa usesei kwa kulela kukitana na utumi wa ndawa cia kumila. Ronete utumi wa ndawa cia kulevya wikinyite muno bai ilemetani ya mwingi na ngeno gethe dokita kisio kola kwa muika maitu nondo nimo motumika muno mako affectwa muno no utumi wa ndawa cia kulevya. Ukona cia anonimi situmia ndawa cia kulevya ange ukona moja direction ya maisha kwithia mayo manyondo makweka na mako affect kama maisha nimo mubea wa salamu kwithia tolegete muno kwa kishakana no abetanga sindu izu katikati ya muika maitu muno ba mwingi ne ndo kulia thene batonyeka andu ala monde meitengo ni cia usalama na atongo yonde majaribondo matonya tutetheanisi kumya umumaitho kwetwa ndawa cia kulevya nzeno wa muika maitu. Owiyovo ni waendea kutula muti atongoi kuthothea amuika kulika utumini wa ndawa cia kumila kwa kumowea imwe cia ndawa aikulia muvia wa amuika na mathau kaundini ya Kitui kulikilila kwovozia amuika thinani na tusisi atongoi maitu ala nimo kielelezo twaile kwitha tukuona makitethia amuika maunga ndawa cia kulevya ama maone momo promote utumi wa ndawa cia kulevya kuka me mathoya bangi me mathoya mbuki cia unywa mekuka sindu cia mithemba tezo no kwithia kwanza yemwe kana lengi maisha ma amuika maitu ni ma affectika muvea wa youth na mathau ba kaundini ya Kitui ni malikelele kati wisa kwitha ni matethecia amuika maitu meka ndawa ni cia kulevya na mege kutoya amuika ni matongo imaundi na mwamuika mende na kwa nangi kwa munde ko ndi twikethia na atongo isu ni generation yende na othela kune wa ni ka kwita wetano we atongo imaitu na ndo onde ala mesilikale ni matonya kutethecia kokitana na utumi wa ndawa cia kulevya meobe kabi ukole na makumela kana wisa kwithia ni twatethecia amuika mege kwa ya ndawa ni cia kulevya. Kavindani kau George Musyoka ni watula muti muvia wa usese ilembetani ya mwingi kwa kuendea kuziaizia viasala wasi uthingune Mungu tatunyonde musini uwa mwingi na ula utumite amuika aingi makwata mwanya kwikalamana na kulika utumini wa ndawa twede tukuona sio de na gambling siende muno sikinyete muno ba ilembetani ya mwingi ila ikuthothewa ni ulegevu wao itengo cia usalama na miaka yona kwitina undu wa gambling ni wabatanio ni bodi ilelo nga COD na gambling banze ya Kenya na ende ba mwingi no tukona siende tukona unyonde na sindu ingi za mithemba tesu draft cia kuthoba mitani ni amo kama itu maingi ala meteno undu wa kwika ni batonyeka atongo imakaumela makatethecia kumanya sindu ibala be ya muika maitu kana okesa kwithia
nimethia na direction ya maisha na metha na undu makwika na mote theswa kumanza wea nikana meke kwithia mitugo ni nundu melika muno nikwitha beno matonya kwika ku kabli nyisu ni cia ile kwa langwa kana cia regulator ugetha cie kwa nanga amoika maitu baaki sioni kitu kya mwingi ngirivoti ya vilingu wa movo kwa musini wa mwingi kilio mbungeni cha mwingi katika undine ya Kitui Hosea Kimanzi. Munumuka umwe kuma kisioni cha utawala kaunti Nairobi kwa isitwa Penina Mutete nwende na kumanda mume wake kwa isitwa Joseph Mutulu ulawaiye kuma 29 mwaini wa Disemba mwakane muvetuku. Mutete ainena na vilingwa mauvoni wawetakana mume wake aiye aumete uyani ulani viasala wake uvingwire kisioni cha Kware na vala ya muthia manenie saa umwe wa wiyo matuku 29 mwaini usu wa Disemba mwakane muthelu mwaka mweu na ilivoti. Na mwandu Penina Mutete nekana Mutulu aiye matuku 29 mwaini wa Disemba mwakane muvetuku na vala ya muthia wanenie na kesa umwe wa wiyo na ndateka 10 na kuma vau amukunia simonda amukwatia. Mutulu Wambua alikuja akapotea tarehe 29 mwezi wa Disemba last year 2025. Mimi nilikuwa nyumbani hiyo wakati wa hiyo tarehe ya 2029 na tuka communicate nikatoka nyumbani kukuja huku Nairobi. Tuliongea tena saa 1 na dakika 10 na ziliano hapo ndio ilishia mimi na bwanangu Joseph Mutulu Wambua. Alikuwa anafanya kazi pipeline Kware. Kutoka hapo nilimpigia simu saa 7 ya usiku nikapata simu zake ziko mteja zote. Ainena na vilingi wa movo mwandu Mutete ni wawetakana we na ndo mamusi wa mume wake tamosi matambia makumumantha na valama na atambukie masivitali kivathukanio na nyumba cia kusovia meya yaku ndi kufikia yuma yako atalivoti ona imwe yake. Tunamtafuta kila mahali na hospitali na morgues na hatuna ripoti yoyote kwa DCI. Wanasema wanaendelea na uchunguzi. Kufikia hapo hatujampata na hakuna ripoti yoyote ya simu ya kusema kama amepatikana mahali. Mutete ni wawetakana kuyana na livoti ya maofisa ma DCI ni kana simu ya mume wake ya muthia ayoneke ile kisioni cha pipeline kaunti Nairobi na vala kukulia nende na alama tona kwithiwa na uvo yulu wa Mutulu matone kwithiwa maimu manithia. Simu za Joseph mwanangu ziliwa pale Quickmart ya pipeline na naomba kwa wenye wanamjua ama marafiki zake ama kwa wenye wanaweza tusaidia kuweza kujua mahali hako, mnaweza nipigia simu kwa 0791555889. Nilivoti ya vilingi wa movo kuma kaunti Nairobi hineta wa mwaka mweu. Mwene kivila wa maendeleo ya wanawake uvonge wa Matungulu Victoria Mulalia niwenda mwaitundiwa kuendea na kuemea ngwatanio sia kumina mathina alama endeye na kuongeleka katiwo mevo maki ukwati. Otau Mulalia niwenda serikali kuikithia nia kwatambau makundi ma mwaitundiwa kona sio nthe bate kumubathula kwa kwithiwa ingemo mema ukwati munini na makavini wa muno ni maundu maki mikalile Boni Mutisia na mauvo. Victoria Ndanya Mulalia watakana vewa ilikuwa zanti wa makakwata na makundi na kumanenge vinya ama kukitana mundu maki ukwati zengi mavinya ikete mesini ona matena kindu cho makwati landino mundu mama kila mudhenya ate wa makundi nengela kanyonzo ya manenge vinya na kumende sindino mundu la mateda siya kala mamini dakotiwa ningo mesoba muno makwara nendeni wa makundi mundu wakwitha wamina kotiwa ni musewa kuna wekala weweka ukona ndita yathela lakini wakorana na ikundi walika ikundine nimo kwambia maundu mani matebo banking
Mabundi anye nundu mabisa meku ala maandika ni serikali ma kubundi siaka kuithia nguku. Okusojwa mtasabuni kwambisya table bangi kuithio na mbui ona kubanda na medicine la tree nurseries. Kwa nguli akala machito na semo ekaikala wiweka kwarana na akala ngi mendeni wa ikundi. Nikenda kuchelela mwako manambeni mwamba kuboya. Na mwao wanyua maundu maende ondu mukuyasiana. Oto wekula serikali kwenda na kuatamba makundi ya na kumadilikana na kumanenge mwanya wambe. Kila kingi ngule serikali itwa national ya sia national itu ina musumbu na ina muka wake na nezi facility na programs weka asiaka ni mukuli ya facility madam Waruto athe masaku kuku na ikundi mbingi muno siaka ndi wala matiketwe na amwe mena maundu meka nikenda okya support otebo bangi ama nenge resources matonde kuyendesya na ndizo kani kule serikali wito ineze kuibaza sida na representative wa women rep ngulie asima kwa mbesa izo masisi akala mena ikundi sikwaranite mama tethesye kwambisya maundu makwika mama support yo kwa kuanguku mama ate na mama somedia kuithia inguku na mimi mananga capital ni na marone kuyendesya ona kuithia mbui watu kule ngwata ningi meo makanisa gutethenze kweta vamwe ya mwitundiwa na kumwonera nzila selete kwithwa moneketa na ibodholo isioni sikivalukanyo na kwesalama maingi ngona makanisa amwe meke paombele kwa utethesya akandiwa nituke mubea kwa na yeni ngule makanisa alangi onde metha na mufano nyumbani yakasundiwa na yito na kumeka lia bamwe na kumarabe na ndeto na kumonya maundu makwika nikenda meteleze kila kingi akama andiwa mati metha amena siana ngule serikali nundu mundu mukati wetha asya mume wake na mimi ndena ukwati wa kusomelia kana ila imeonenga na ambassadors kwa maskulu kana imeonenga na ambassadors ya maskulu makonsider muno mundu mukoti weweka ati wene musee wake ni musee wake amina kuthia ati weweka na niwe kulesemeza siana masya ila imeonenga na ambassador makaslot na ni wetu ngine na ambassadors ya CDF na kiwe kulio na ambassadors ya account masya akala ndiwa na ala rine matono manenga ambassador nike na masomeza siana sio nikenda musuzu museo wendie utone kuendea na sana chama ndio kusoma Tongo TV kuma matungulu nyani toboni motesia Naindi musiaisi ikule itu muthenyani wa umonde ti ukuletie no kwitikilana na President William Ruto ulono wetaka nainde na kwa ilia kisomo na kilokwa sia kanacha tulonganilwe ni serikali mbetuku Sam Mwangangi asia yani huyu mungwana aonangi kama Kenya kuna wasomi wacha yeye naindi azendo na kana bya ndwangia somu ekowe Stacy Kabata akasiona kuwa hiyo serikali ni isu asiakila mwanangie tikila chanangiwe ni Uhuru woni wake Peter Singano akasia akoliti kulio capitation manenganete siana taali mu GSS ne maende na mamyake tatu kuma alika utongo ini alimu na mama imansionene medhi tumaitwa isia mikomo mathina maingi muno me kisomo ni cha CBC ekulia asia aendeye na kwa ili ata akasia mwaka ni muthelu Disemba ni wawetie kana aende na kwa kamalelu stima na nomba na maundu ma kisomo we nde ukwana namo ni maundu ma minisa mubeani wa kisomo na indi makule maingi mukuletie Jackson Kithoka akasia Kenyans kone mwake ngiwe Ruto ni wawaye munini wa President Uhuru akasia usu no kosokoso na ke Frank Mukune akasia ongera Mr. President na inde mubianondo wa mawoni maku bwe bote kilangithi wa bilingo mauvoki weyoni cha umundi lika na inde kuma muthenyani wa umundi mauvoka makwata sao muwa ungamakina saa itatu sia ungamaki nyini tawa Robert mutuko telesia mwende atwala mauvo kwanzia ya meko kiwanesa